Rabbi marani nukatir jedani haka Sikaranne ya Rabbi jannata ko pesite Kusuma tenna wadi Qonna Rasulul Amin Alhamdulillah ala ni'matil Islam wassalatu wassalamu ala sayyidil mukhtar wa ba'd Rabbi karani maka nukatir jedani haka Sikaranne ya Rabbi jannata ko pesite Kusuma tenna wadi Qonna Rasulul Amin wanti siidhaamu gurbaa islaamummaa ilkee duraati miti qarrifaadhaan qabadhu yoo qarrifaan qabatte gaadiin dhiiftu lamuu hubadhu Rabbi karani maka nukatir jedani haka Sikaranne ya Rabbi jannata ko pesite Kusuma tenna wadi Qonna Rasulul Amin Dhuguma wallahi dubbittiin istiqaamaa barbaaddi hundumti Rabbiin nu haa laaffisu islaamummaan furtuu jiruuti Rabbi karani maka nukatir jedani haka jannata ko pesite Kusuma tenna wadi Qonna Rasulul Amin sii galte kunoo gurbaa islaamummaan bar rabbitu nuun jedhee hanga lubbuun jirtanii na gabbaruu qabdanii waabud rabbaka hattaa ya'tiyakal yaqiin Rabbi karani maka nukatir jedani haka Sikaranne ya Rabbi jannata ko pesite Kusuma tenna wadi Qonna Rasulul Amin Nagalte amma dubbiin nuti wanti uumamneef Rabbiin gabbaaru fedha wamaa khalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun dubbiin barbaada fayyadamaa hundinuu Rabbi karani maka nukatir jedani haka Sikaranne ya Rabbi jannata ko pesite Kusuma tenna wadi Qonna Rasulul Amin mee waa isin gaafadha naa deebisaa isinii rabbii jechuummaa inni Rabbi marani nukatir jedani haka Sikaranne ya Rabbi jannata ko pesite Kusuma tenna wadi Qonna Rasulul Amin Egaan nu gaafatemu sihi maadagahi الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وفي آيات أخرى أنه هو أمات وأحيا Rabbi marani nukatir jedani haka Sikaranne ya Rabbi jannata ko pesite Kusuma tenna wadi Qonna Rasulul Amin deebiin keessan sirriidha rabbiin hin dhalle hin dhaalannesi warri rabbiin sadii jettanii ragaan keessan maaliree isan barnaa biyyiidha rabbiin ta'uu yoomillee rabbiin dhaluun dhalatu maaliif dogoggortarree Rabbi marani nukatir jedani haka Sikaranne ya Rabbi jannata ko pesite Kusuma tenna wadi Qonna Rasulul Amin Isaan qalbii tunjufaa
haqaan argaa yoomilee alhamdulillah jenna islaama ta'uu keenya yoomillee isintu dhiide malee kophaatti nu kennine rabbilleen immaa shaakira wa immaa kafuuraa. dirqama dhagahi islaamis fi islaama jechuun kan namoonni hamtuu isarraa najaa bahanii rabbii maraanii hakaa nuka jedhaanii hakaa sii kadhannee yaa rabbii jannata qopheessite Kusuma kenna wali Qonna Rasulul Amin. Alhamdulillah jenna kuni fadli isaati. Namummaan guutuudha hir'uun qabdu dhagahi al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'matii wa raditu lakum islaama diina kottuu maddiin deebinii islaamummaaf ol ka'ii. Udkhuluu fi silmi kaafa kottuu ol seeni barii. Yoo dhandhamuu diddanii islaamummaa dhagaa mukaa jala babbaddanii bor fuulduree rabbiitti mee maal himuu heddanii namoonni gabbartanii dhagaa mukaa qabrii daabaltanii osoo rabbiin isin uumee jiru ofiitti taabattanii. Ileen jahannam torba sungguh suma keessanii mammaaksa arabaatiin aljazaa'u min jinsil amali osoo rabbiin isin uumee jiru maaliif sharraaktan isinii. Seenawaa takkam fiddu osoon duuneen duratti ammoo